پشتی دنگویا و ایک بلافوی که حکومت کانادا پلانک و هیا ده چند هیوین دهاتی دا به هزارهان پنابرین از دی بو ولات خوا و گوهزو حکومت هرمی جی نرازایتی خوا نشان دابو جواتا روحانیا از دیان دبیجه بریارکا بوی آوائی نگهشتیه دستوان وقت تشتكي الرسمي نقشت دستماء وق مرجعي ديني ازديا وق بيرو مكتبة هي تشتكي صاب الرسمي نقشت دستماء نج سفارة كندي بغداد ونج سفارة كندي عن وزارة خارجية كندي تشتكي هوسا وق معلومة رسمي ما نقشت دستماء بخود من براستي جي شو معلومات جي سر في مسألة كندا نينا خلكي ما وقتي طنقا بد وقتي رزيل بد اتخوازت درقا فيش ولاتي انا خوش لأم هيفيش خوديت كينو ولاتي ما خوش بد وام حوجي خلكي نابين هفدم نویسینگاه نیچیروان بارزانی سروک حکومت هرمه ده بیاننامه که دا کو به دست مالپرا CBS کتیه راگهاند از دی که مینک سروشتی ده هرمه دنو حکومت هرمه جی دجی همو پلانن کوچا بکومل یوانه بشک جی چالاکوان و روزنامه‌وان و کسایتین از دی دبیجن هر ولاتک داخاز جمع بکت ام دبر هفین داخازا پنابری جه بکین بشک دنجی ناخازن کوویره بجهبیلن اف بريارا كندا هاتي ديار كرن كو نش فالاتيك هاتي ديار كرن اف بريارا بلكو ديتيا كو بهزارات ازدي دا خوازا في ما فيت كن كو شغلات خو دركبن لو راوكو كاركي مروفاتي از بين كندا افي كاري ديكاتا لم خابني الى حكومه هرما كردستان ابي كاري رد كاتن هكا رد كاتن بي تي في الى حكومه هرما كردستان جيانك خوشتر بو ازيان ببينت نسبة أمان هيرنين يعني تعدايل الإزدياد تذكرين نراستيل قال الإزدياد تذكرين نحقيق الإزدياد تذكرين يعني قالك تشت هين إزدي هري الدماهيكي بجا مدفيت نبس كندا مدفيت ألمانيا أمريكا دولة الدخر إزدياب كيش أم ممنون يعني پشتی هرشن داعش بو سر موصلو بتایبت شنگاله از دی روبروی توانان جعالی و رخستنه هاتنو دا انجام دا بسادان که هاتن شهید کرنو به هزاران جحیا نهاد بندست واندنه و بشک جدورا شنگاله نهاتیه کنترول کرنو خلق نزورین سر مالو حالن خواه هرچند از دی هرما کردستان و شنگاله بجهو واره خواه دبینن لعو مترسیا پاشا روژا خوا دکن و دبیجن هر ولاتک داخا جوان بکت او جی آمادن داخازا مافی پنابری جوی ولاتی بکن طایف گوران NRT پرزگاه لالش لسنور قضایا شیخان